Pagpakigbatok sa fake news ug kun unsaon nga mamahimong responsableng botante ang gihimugatan sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series Visayas Leg. Ang reporting Mark Reggie Abelia. Human sa malampusong Mindanao leg sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series, sunod nga destinasyon ang Visayas. Sa University of San Agustin sa Iloilo City, ang una sa upat ka venue sa Visayas leg. Matod ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, dakong tabang ang mga gipaambit sa speakers aron magiyahan ang mga batanon ug ang komunidad. I hope you will join us in our mission and share with your families, friends, and communities that for this election and beyond, dapat totoo. Gipaambit ni GMA Integrated News Social Media Manager Hannah Petrache ang saktong paagi sa paggamit sa social media. Let us use social media for social good. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions. Ang kaminungdanon sa local news ang gihimugatan ni GMA Regional News Correspondent Zen Kilantang Sasa. Pay attention to local news and hold your leaders accountable. The more aware we are, the stronger our democracy becomes. Nang hinaot ang University of San Agustin community nga pinaagi sa eleksyon, mupatigbabaw kung unsa ang tinuod. It is a sad reality that this truth, whom we believe, has becoming relative. That when we are not careful of, it will enslave us. Gawas sa mga estudyante sa University of San Agustin, mitambong usab ang mga tinunan sa University of the Philippines, Visayas. After learning a lot here in the session, I am more wise and more encouraged to vote. Midag sa usab ang mga estudyante sa Santuario de la Salle sa University of St. La Salle, Bacolod. Dinhi gipahinumduman ni GMA Synergy Sportscaster ug Sports Analyst Marking Coach Hammer Antonio nga dapat tuwai sa pagboto. You have to pick people that would fight the good fight for us. Saktong leader nga adunay maayong intensyon sa pagtabang ang dapat piliun, matud ni broadcast journalist Susan Enriquez. Pumili ng mga tamang kandidato. Otherwise, kung hindi natin gagawin ito, magpapatuloy ang matinding kahirapan. Nagtuusab si broadcast journalist Maris O'Malley nga ang tanan adunay kapasidad nga masayod sa kamatuoran. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri. Pinaagi sa masterclass, mas nahimong porsigido ang mga estudyante nga batukan ang fake news. Be vigilant as well as to be mindful, to be educated enough to choose leaders. Matud ni Brother Joaquin Severino Martinez, masumpo ang fake news kung magtinabangay ang tanan. Our hope and our dreams can come true if we come together and work together. Tumong sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series nga ubanan mi sa among panata kontra fake news campaign. Because we understand the important role your generation, our generation, plays in helping achieve an honest and truthful election and advancing our commitment to fight misinformation and disinformation. Nagpaambit usab sa iyang vocal prowess si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Samtang nagsilbing host si GMA Synergy Sportscaster Martin Javier. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.